darsu 5 e nder faslu sadis on darsu jowa bon e nder dambugal gotal ngal toujours kamin hajul muslim al 20 nogaya ɗum an yaafo ko nde o yaafoto an zillati kala mortalle o yaɗen wa yastura o suuɗa min awrati immorde awraji o yaɗi wa alla yatasamma ila hadisin e tawata kadi nde o jentota ko faade e yewtore nde o yawni yewtude be goɗɗo yukfihi anhu nde on suuɗimo nde o faalaka yo nanu yaha jento bakkito fi yo nan ɗum kadi hana li qawli ta'ala fa'fu anhum ɗurnoɓe wasfa inna allaha yuhibbul muhsinin wa qawli jallat qudratu faman ufiya lahu kala on yaafaniɗo ɗum min akhi modde musidɗo makko on shay'un goɗɗum fattibano haray ko yo jokkir ɗum o ƴantira bil ma'ruf wa adano o yakadi ko yo tottu ɗum yoɓɓita ɗum ila faade makko ɓe hisabi moƴƴiri wa qawli ta'ala faman afa wa aslaha fa ajruhu ala rabbihi ala Allah wa qawli wal ya'fu yoɓe yaafo wa yasfahu yoɓe ƴurno ala tuhibbuna ka onon on yiɗa an yaghfira Allahu lakum de Allah yaafoto on وقوله تعالى إن الذين يحبون يرب أن تشيء الفاحشة دبون أن ساكتة في الذين حقون بين آمنوا قمنهم لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة ولقول الرسول كما كنا لا ما زاد الله الله بيدلال أبدا زياده يعفو من يعفو إلا إذا سونا تدنغا وقوله mako maɓɓe wanta fo kono yaftoɗa man salamaka ontoji ɗon wa qawlihi la yasturu abdan wota on tigi surru jiyaɗo la yasturu abdun jiyaɗo surrata abdan jiyaɗo fi dunia kanna illa satrahullah sona allah kadi surroyaymo yawmal qiyama wa qawli ya mashara man amana bi lisanihi kono yo dental ɓe gomɗinɓe e ɗengal nelaɗo ngal bi mana hadise e jeɗen e qur'an o walam yadkhulul iman ya mashara kono yo dental man amana ɓen gomɗinɓe bilisani ka ɗengal mum walam yadkhulul iman tawa iman on natal fi qalbi ka ɓerde mum kono la taghtabul muslimina wata o ñu'u julɓe ɓen ko andingol e mo ñu'i julɗo arayna o gomɗinɗo feet haray ko julɗo ɗum simple wala tatabi wata on ƴellito wata on ƴeewu awratahum awraji maɓɓe ni fa innahu kon man yattabi awrata akhihi kala ƴeewuɗo awra musidɗo makko almuslimi julɗo yattabi illa allah kadi ƴellitay awrata awra makko e hoore yimɓe ɓen yiya wa yaftahu allah wirtamo kadi walaw kana fi jawfi bayti hay tawi ka nder suudu makko nder allah yottanto o yafiw wa qawli man istama kala jentiɗo li habari qawmin habaru yimɓe wahum tawi noon kamɓe lahu wonandemo kaariyono yiɓe añi ko yawni jentade ɓe kon subbat yodoni yuppoyte ka noppi makko al anuku ko wiyete kon sila yawmal qiyamati allahu akbar alhadi wa shurun an yusahida huko nde wallata musidɗo makko julɗon ida htaja si on hatte on jini ila musaadati fade e ballal makko wani yashfa lahu e nde o tefantamo fi qadai hajati huntugol haajuji makko ɗin in kana si on laati ka yaqdiru ala dalika himo wawi ɗum li qawlihi taala wa ta'awanu wallidiri alal birri wattaqwa wa qawli subhanahu man yashfa kala tefiniɗo shafa'atan tefore hasanatan moƴƴere yakullahu latantamo nasibum jaɓal moƴƴal min ha e mum wa qawli rasul man naffasa kala foyginti nanɗo an mu'minin ga e gonɗinɗo kurbatan tampere min kurba duniya immorde tampereji aduna naffasa allahu anhu allah foygintinanaymo kurbatan tampere min kurbi yawmil qiyama immorde tampereji ɗin ñande dargal wa man yassara kala newi nanɗo ala masirin e sattiraɗo no ñawlima nettinanamo ha hitandu heeɓi o yoɓe ma okkama yassara allahu alayhi allah kadi newinanayi on ɗon fi dunia wal akhira wa man satara musliman kala surruɗo julɗo satarahu llah allah surraymo fi dunia wal akhira wallahu awnul abdi pellet allah hino duumi e wallugol jiyaɗo ma kana al abdu en tant que jiyaɗon fi awni akhi no duumi e wallugol siɗɗo mum on wa qawli alayhi salam ishfa'u tefe tu ujaru yoɓe ɗon wa yaqdillahu ala lisani nabi allah hino ñaawa e ɗengal annabajo makko masha konko faala asani wa shurun nogay ɗiɗi on e haqqeji ɗi julɗo hani waɗande julɗo ɗimmojo mum e wa akhiran e haqqe sakkitoro on an ya'idahu ko nde o molantomo ida sta'ada billahi so o molori allah wa an yutiyahu e nde o okkortamo ida sa'alahu so o tororimo billahi wa an yukafiyahu e nde o yonantamo ala ma'rufihi e dow moƴƴi makko ɗin aw yadu alahuma aw du'anomo wa dhalika ɗum li qawlihi sallallahu alaihi wasallam man ista'adakum billahi kala moloɗon e allah fayiduhu molemo
faman sa'alakum billahi kala toror on fi Allah fa'atuhu okorem aman da'akum kala no ɗum ɗon fa'ajibuhu note ha aman sana ilaykum ma'rufan kala gollan ɗon ko moƴƴi fa kafihu yoɓɓitemo fa in lam tajidu son heɓali ma to kafirunahu ko yoɓɓitiromo bihi mum fad'u lahu du'anemo hatta taraw ha o ɓe yi'a hatta taraw ha yi on enele annakum onon kafatumuhu on yoɓimo haray ko ɗo haqqe neɗɗo julɗon ko jonni tata julɗo ɗimmojo makko on ko ɗon hatti ha on no yewta en al adabu ma al kafir nediji ɗi goɗɗo newdata e kefeero haqqeji ɗi julɗo jonni tata kefeero si ɓe wuuri ɗi haray kayɗen sikkude haray kefeero kan a jonnitatamo haqqe kefeero no mari haqqe ko hettata e junngo ma so hettalimo ñande dargal kanko kefeero ngo natta yiti ha jonnitamo wono noon hay kulle burure en hewtay fof ya tagidul muslim julɗo on fiɓay anna sa'iral milali dendanangal dinaji hedditiɗɗin wal adiyani dendanangal laawi hedditiɗɗin wal adiyani e dinaji batulatu merenteji ɗi wa anna ashaba yimɓe majji on kadi kuffarum koɓe heferaɓe illa dina islam so wona dina islam neɗɗon fama bihi laawi ɗin e dinaji ɗin fof batulatun ko mere yimɓe majji on kadi kuffarum koɓe heferɓe so wona dina islam fa innahu dinul haq ko kan woni dina gonga wa illa ashabu e so wona yimɓe kan ɗon on fa innahum yimɓe kan dina ɗon almu'minun almuslimun ko ɓe woni gonɗinɓe julɓe ɓen wa dalika ɗum li qawlihi taala inna dina inda allahi al islam wa qawlihi subhanahu wa man yabtaghi kala ɗaɓɓo gayra al islam harana islama dinan dina falan yuqbala minhu wa huwa fi l akhirati min al khasirin wa qawli al yawma hande aw akmaltu lakum timmani on dinakum dina mon kam kala ko wonali dina ha hande wonata dina aduna wa atmamtu alaykum timminimo nimati nema an kam waraditu lakum suɓanike on al islam dina ne wona on dina kala so ɓiɗo goɗɗo arana ɗum fo waraddunaray ko yunnitete fa bi hadihi al akhbari al ilahiyya sabu ɗe humpitale allah yankoje sadiqati gonguɗe alimal muslim julɗon andirta anna sa'iril adiyan jeka dendanangal dinaji allati ɗin qabla al islam arɗi adi islam kadu nuskat ɗi montama dina al yahuda dina an nasara fof woni mere joni hade no marno valeur lawnu kono hande kadi na dina wa anna al islam wa anna al islam huwa dinu bashariya al am ko ɗum ɗo woni dina dendanangal yimɓe ɓen hande kawre leydi ɗo falam yakbalillahu allah jaɓanta min ahaden hay e personne dina go gayraw ko ina islam neɗɗo julɗo ngo fama ɗum wala yarda allah yiɗa bi shar'in sari'a wo luwa wo siwa sona luwa islamique o wa min huna aw ko ila ɗo kana latato almuslimi julɗon yara o wiya jaka anna kulla man lam yadin kala mo dini no raali lillahi dina allah kam ta'ala bil islam wonande islam o fama awa fa huwa on kafirum ko kefero kef par ce que ananayi woɓɓe goo no inna alyahuda ɓe innatake heferɓe de chrétien ɓe innatake heferɓe ɓen kadi ko allah woni rewde enen fof e maɓɓe ko en gotum an tun e maɓɓe woni gotum minen e maɓɓe namen gotum de ñallowo horude waala juulude hula allah hippa guite mum darata debbo janano ñamata jawle riba ka banque ji e waɗowo ɗum ɗo fo wiyamen minen on komin gotum a toni men a jasini men ko an e maɓɓe woni gotum minen namen gotum wa yaltazimu o waɗɗitora on say hiyalahu hella on kefeero bil adabi taala ɗineji ɗi wonɗi arde ɗo nedi aranirɗi awalan adamu iqrarihi alal kufri ko wategol ñinnugol mo tabitama hoore keferanka kum hara hollali mo yo tabite keferanka ko mum ɗum wona fosmon ko ya andimo ko yo iw e mayri ɗum woni goo e nedi ndi neyantoɗamo ndin ɗon wadamu rida bi e wategol weltorgol mo feera jaɓali weltorde mo yiɗamo yarloɗama e hoore keferu ngu idi rida bil kufri saabu weltorgol keferu ngu kofru ko keferu kadi saniyan ɗimmum e bughduhu monanagol mo bi bughdillahi ta'ala law saabu ko allah monanimo ko idi ko waɗi alhubbu giggol ngol fillahi ko fi allah hani wal bughdu monagol ngol kadi fillahi ko fi allah hani na fima وما دام الله ما نون دام الله عز وجل قد أبغضه ومنانيم لكفر سبو كيف أنكاكم مكونغو به سبو مون به كسبو دون فالمسلم جل أن قد يبغض الكافر أو منوران تكافر نافي با كافر وجي ما نفيني هورما ببغض الله تعالى لو سبو تكير الله الله تكني مولك ثالثا تتقندم عدم موالاتي فواتب الويل تقول كافر فاس وموادتي الويل تقول مكو لقوله تعالى لا يتخذ المؤمنون وتقوم بين جوجت الدي الكافرين يفرع من أولياء الدي من دون المؤمنين وقوله تعالى لا تجد أتوا تاغوي تود كور ليدي دو
ɗo man yimɓe yuminuna billahi gomniɓe allah wal yawmil akhir yuwadduna heɓe weldida man haadda la ɓellundiɓe allah wa rasulahu walaw kanu aba'ahum wa bina'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum e raabi annaya ɓum ɗum insafuhu ko laaɓalngol mo reeɗi walla adulu ma o e nunɗugol lundude makko fii ko keefeero wa isda'ul khayri e fontugol moƴƴere ndellahu yahanamo illa me kuni so laatake mo haariban ko haɓɓo julɓe ɓen siko haɓɓo julɓe ɓen haray o waɗantake moƴƴere li gawli taala la yanhakum allah haɗali on anil ladina weldidugol e ɓen lam yuqatilukum fi din wa lam yukhrijukum ɓe yaltinali on min diyarikum ɓe itti on ko galleli mon an tabarruhum de ɗiggon ton e maɓɓe moƴƴoɗon e maɓɓe wa tuqsitu ilay nun ɗon fewon faade e maɓɓe kono hollija kasi ɓe haɗi on ɓe yaltini on haray ɗon allah no haɗi inna allaha yuhibbul muqsitin faqad abahat hadihi l aya gom ɗi ha aya ɗo dagini alkarimatu tedduɗo ɗo almuhkamatu ñawaɗo ɗo al iqsatu nunɗuɗo e almuhkamatu ñawore al iqsatu nunɗugol ilal kuffar faade heferaɓɓe wa huwa al adlu ko ɗum woni nunɗugol wa insafum e laaɓalngol ɓe reedu wa isda'ul ma'ruf e fontugol moƴƴere nden ilayhim faade maɓɓe ron tastasni e dina kan ittintinali min al kuffar immorde heferaɓɓen fof illa al muharibina sowona haɓoɓe julɓe ɓen fakat pet fa anna lahum ɓen ɗon e hino wodani ɓe siyasa tan politique hasa tan hertiɗo e tuurafu mono andire bi hakamil muharibina ñawoje mandeji haɓoɓe julɓe ɓen hamisan jaɓum ɗum yarhamuhu o yurme kefeero bir rahmatil amma yurmede huɓutunde nde ko tagore nden fo jeeyi kon kayit ami wonno ñammingomin jaaso weelama wasaqi e yarnugol mo in atisaso ɗon ɗama wama dawatihi e ñawdugol mo in marida si o nawni waka in ɓaadihi e dandugol min talukatin e halkagol sa yi o fokkiti unade e ngayka ma yawgol chance interdit ka trabo yiltamo o tajiniɓe e woɗɗinkingol mo kala al ada lorraji ɗin li gawli sallah sallam irham yurme man fil arde ɓen wonɓe ka leydi nelaɗo ittintinali ko kala wonɓe ka leydi yarhamaka yurme ma man fi samai wa gawli fi kulli dhi kabdin rakbin ajrun hino e kala joom heyre heccere alegoye kala aaden wuruɗo ma kala mummunte wuruɗo sa moƴƴike e muɗum harayno wodanma joddi foti ko juɗɗo foti ko keefeere foti ko ibnu adama foti ko kullil wurure sadi san jeega ɓum ɗum adamu adiyatihi ko waasegol lorrugol mo fi maali ka jawdi makko aw damima ka ƴiiƴam makko aw yerdihi ma ka teddungal makko in kana si o laatike toujours gayra muharibin wona o haɓoji julɓe ɓen li gawli rasuli sabu makko nelaɗo alayhi salatu wassalam yaqulullahu taala allah no daala ya ibadi kono jiyaɓe an inni min harramtu zulma mi harmini tooñi ala nafsi e dow hoore am o jaaltu mi waɗiɗe kadi baynakum hakkude mo muharraman harmude yande fala tazalamu wa ton tooñidir ko gawli man aada binniyan kala lurruɗo ahodaɗo fa ana haray min hasmuhu mi poɗodiray e on mi yeddodiray e makko yawmal qiyama saabi an jeɗɗa ɓum ɗum jawasul ihda ilayhi dagagol neldugol keefeero ɗawawi neldude keefeero wa ɓuɓul hadiyati e jaɓugol neldari makko so neldima tawi koko dagi jaɓalngol ma wafele ñamgol ta ani ñamete makko in kana so laatke kitabiyan ko yimɓe defte bi mana ko alyahuda ma ko annasara ay yahudiyan aw nasraniyan li gawli taala wa ta'amul ladina ñameteji ɓen awaligo kirse ɓen utul kitab wakkaɓe defte hillul lakum no dagani on walima saha e saabu ko selli kon an hene laaɗo annahu no nelaɗo kano ɓe laati ko yuɗa heɓe noddeteno ila ta'ami yahudu faade ñameteji alyahuda ɓe bil madinate madina fa yujibu dawa ɓe noto noddande wa yakulu ɓe ñaama mimma yuqaddamu lahu konko ɓe addana min ta'ami min nodde ñameteji ɓe waɗi saminan jeetata ɓum ɗum adamu ko wasegol inkahihi resingol mo kanko keferon almumina sonnajo julɗo hara jaɓal ƴettude bandirawo ma ɓiɗɗo ma julɗo okkamo wa jawasi e dagagol kadi nikahil kitabiyati jombugol jiwɓe alyahuda ɓen e nasara ɓen mi selli minal kuffar immorde heferaɓe ɓen e gawli taala fi man il mumini sabu daalal allah ka haɗugol gomɗin ɗo min ziwaji immorde ɗokkitirgol mo bil kafir kefero mutlaqan no fottirana ne laaɓe allah da lahunna wona kamɓe julɓe ɓen hellulahum dagani ɓen heferaɓe wala hum wona kamɓe heferaɓe ɓen kadi yahilluna lahunna dagani ɓen rewɓe julɓe wa gawli wala tunkihul mushrikina watta on resin sirkoɓɓen hatta min haɓe gomɗina wa qala taala fil ibahati e nder dagingol nikahel muslim resugol julɓe alkitabiyati alyahuda ɓe ma nasara ɓen allah daal wal muhsanat on wawi jombude
rewɓe sangiɓe ɓe minal mu'minati ka gomɗiɓɓe wal musanati e rewɓe sangiɓe ɓe min alladina immorde ɓen utul kitaba hokkaɓe defte jiwo alyahudajo ma jiwo chrétien jo jiwo juif jo ma jiwo chrétien jo yeɗɗuɗo kelɗuɗo labaɗo no selli kamin abdoullahi kalami jomba mo so jaɓi naatude ka dina islam o naata so jaɓaɗo o continue chrétien yagal makko min mi jokka dina islam o kono charte noon koyemi jombirmo no islam wi'iri no na no dina maɓɓe kam wi'iri no ɗiɗi on kadi rew ɓiɓɓe ɓen sende take wigol ko kanko rewɓen min worɓe ɓen ma ko kanko ɗiɗo min ɗiɗo ɓiɓɓe ɓen fof ko min jeyɓe fof kadi kaka dinanɓe natoɓe ko ɗin charte ji on faami min alladina immorde ɓen wutul kitaba hokkaɓe defte min qablikum aɗi tiɓen ida ataytumuna so jonniɓe ujuranna tengeji maɓɓe ɗin hara kono islam wi'iri no muhsinina hara koɓe reniɓe gayra musafihina wona ɓe jindoɓe dey wala muttahidi yahdani wona jogitotoɓe kadi jaatigi na yalta ɓe jaatoyo ɓen ɗo jombetaki tasi an jeena e ɗum tasmitu ilnutugol mo ida atasa so ili wa hamidallah taala o yetti allah andi kefeero no wawi ilude ɗo wi alhamdulillah haray noon ɗon a wiyatama yarhamukallah nden e ɓuula law ko yawimo yahdi kumullah o yesli bal ko yalla fewno moƴƴina fiyake mon ɓen haray ko ɗum wiyantama ɗiɗi ko waɗi kana rasulu laati kene laaɗon alayhi salatu wassalam yata'atasu himo ilayno yata'atasu hino ilinkinotono indahu takko makko yahudun alyahudajo raja an ka faaligon an yaɓula lahum ndene laaɗo yantaɓe yarhamkumullah yalla yurme on kane laaɗo ko tori wo jabato fa kana o laati yagulla moynal yahdikumullah yalla fewno o isli baraka mo moƴƴina fiyake mon ɗe asiran sappa ɗum ɗum la yabda'u bihi salam so fotti e kefeero hara o fuɗɗanaki mo hiwrango hara adaki mo hiwrade few o en sallama aleyhi so hiwrike ma radda ruttira bi gawlihi sabu wigol mo wa aleykum so wima bonjour ɗawawi mo wiide bonjour so wima good morning ɗawawi mo wiide good morning so wima noon assalamu aleykum ko yawimo wa aleykum hatta ɗon na yawimo wa aleykum assalam wa rahmatullah li gawli rasuli sabu mako ne laaɗo ida sallama aleykum ahlul kitab si alyahuda ɓen hiwrike on e annasara ɓen fa ɓuulu wi'e wa aleykum alhaadi asar sappo e goo aɓon ɓum ɗum yadu tarruhu ko ɓiƴugol mo indal mururi bihi ka fottudugol e makko fi tariki ka laawol ila adi yaqi naɓa mo ko haa ka ɓiƴori ɗon si on fottiɗa ko ngayka ko yaaru ka ngayka kan ala ɗon ɓiƴirama ko ngayka ka won ɗon ɗa ko loope ɗa no yoori ko ya ɓiƴirmo ka loope an yaara ka yooriri ɗon siko an e julɗo on fottude ko an a yaaru ka loope accana julɗo on ka yoori ɗon ko noon warrete li gawli rasul sabu mako ne laaɗo son fotti e alyahuda e annasara la tabda alyahuda wala annasara bi salam ton fuɗɗano ɓe salminamo fa ida laqitum ahadahum son fotti e goɗɗo fi tariqin ka lawol fadu tarruhu ɓiƴema ila adiyaɓi ha ka ɓuuri ɓittude ɗon e maggol fasani asara sappo e ɗiɗo mukhalafatuhu ko lundagol mo waɗami tashabbuhi bihi e wasegol nandutugo hara jaɓali nandon ka ɓorna teeri ka comportement fus hara jaɓali wono gotum ɓay noon enen e woni ɓornortoɗo no ɓe ɓornorta ɗaɓɓita sifa ko ɓe ɓorni kon sooda ɗum ɓorno ayi ɗiji men ɗum metti fi enen fima laysa bi darurin kon ko tawata wona daruri amma noon o soodi sifa ngal otowal ɗo ngal otowal ɗon harmana julɗo a soodi sifa maggal ma yiɗa jogii sifa o téléphone mo jogii sifa makko aray ɗum ɗon ko daruri kono kala ko tawata na daruri ara jaɓali nanɗon ka hi'a fil lihya wono accutugol bayɗen si kefeero acciti waari a wata wiide an a femba ida kana si laatke e huwa kanko yahaligo ha hibo fembude nde so tawi woni an accita waare nden si tawi o yano fembude wa sibiriha e firsingol nde waɗande kulergo ida kana si laatke huwa kanko la yasbugu ha himo acciti waare nden kono o firsinade an fi yusirtu so firsini kadi haray hande kadi ala ko wawɗa wa kada ko onani mukhalafata lundugal mo kadi fil libas ka ɓorna teeri min ammatin immorde e metelol wa tarbusin e burmusu wona e ko nandita tawi ɗum li gawlihi alayhi salatu wassalam o man tashabba kala do nandintiniɗo ɓe qawmin yimɓe fo minhum haray on ɗo jeyama e maɓɓe de wa gawli e mako maɓɓe khalifu mushrikina lunde ɗe shirkuɓe afol lihiya onon accite bayɗen hara on fembali ɓakamɓe ɓe fembay wa gasfu shawari baraɓɓen ɗi noon sunsunkoji ɗin ka hoore toni ɓakamɓe ɓe juutinayi
وقولي أماكم إن اليهود والنصارى لا يسبقون كم بفيرس تابا ينقبن فخارفوهم لندي بسبب فيرسنغول يعني خداب اللحية ko pentirgol waare nden aw sha'ri rasi ma leeɓi hoore nden bi sufratin ko wojjiti ko woni nete aw humratin ma ko wojjiti ma ko woni haako ko woni tun waɗetaake ɓale lianna sabaha sabu no firsinirgol bisawdi ko ɓawli pentirgol ko ɓawli kadi naha anhu rasul gonɗinilaaɗo sallah sallam hino haɗi ɗum tes goɗɗo ɓawlinta sukunu mum ɗum lima rawa muslim sabu konko imam muslim filli annahu nelaɗo sallah sallam qala ɓe maaki gayru hada ɗum ka ben aboubacry ni siddiq yon silmi ɓe maaki sansire ndu suku ɗo ashar al abyad ndu suku ndu daneru ɗo couleur go wajitani bu sawada woɗɗito ɗon noon eko ɓawli kon ko hedditi kon fof ɗum wawi sansirde si wona couleur ɓale ta on al adabu ko yewtugol en needi ma al hayawani ko goɗɗo ne'oto wondude mummunte hoy koy ñaari hoy koy bareji ɗin mbolle ɗen nayi ɗin darni ɗin ko honɗum haqqe woni ko waɗɗima jurnugol ɗi fi kankum koko ñaari hon ta hani jurnude ko keɓal makko mo nam almuslimi julɗon yatabiru o considiray o tasko ahlabal hayawanati wonde ko ɓuri ɗuɗude kon e mummuteji ɗin kanji kadi halkan ko ɗi tagu muhtaraman teddugo fayarhamu ha o yurmeɗi bi rahmatillahi saabu yurmede allah nde taala to ɗolla ha wonande ɗi o yaltasim o waɗɗitora nahawa hella mummuteji ɗi mbiɗa aɗa bittale ɗineɗi joni arde ɗo awalan eto ama ha ñammingol mummuntewum kon siɗa ñamude tamakum araɗa waali kum wa saɓuyi ha yarnugol kon sowno kala waɗana ko ndiyam ida jaat sikon ɗon ɗama watusat ida jaat sikon weelama watusat kon ɗon ɗama li gawli rasuli alayhi assalatu wassalam fi kulli kabidi ratbatin hino e jon kala hayre heccere foti ko ibnu adama foti koyna ajurum yurdi sa moƴƴike mum wa gawli man la yarhamu kala mo yurmetake koko woni o na ibnu adama to wona ɗum ɗato la yurhamu haray on ɗon kadi allah yurmetake mo wa gawli irhamu yurme man fil ardi kala ɓen wonɓe ka leydi mummunteji ɗi mi tawa yarhamkum yurme o man fi sama saniyan ɗin mundu rahmatu ha ko yurmegol ku mummunteum wal isfaqu alayha ananakum li qawli rasulil karim lamma limara am tumande o yuno sahabaɓe gaɗi ittahadu hayawanan ɓe jogitike mummunteum ɗum tayran ko colum ɓe haɓɓi kum ɗa ɓe waɗi kum ardan fampete kum ay hadafan fiɗite kum ɓe ekkitade fiɗugol komboye maɓɓe fiɗata kum yoɓe hekkito e makkum ɓurɗo wawɗo kum fiɗude wo haray on ɗon ɓe wadde ɗon entraînement bimana ɓane laaɗo i sahabaɓe waɗi ɗum yarmuna ho hiɓe fampara kum ɗi sahamin dagaji maɓɓe ɗen ɓe maaki lana allahu allah huuɗi man ittahada shay'an kala jogitiɗo hunde fihi ruhu nde wonki woni mo garadan fijirte ɗum garadan waɗirte ɗum entraînement wali nahawi e saabu haɗore laaɗo salah sallam an sabri l baha'im e jogitagol mummunteji ɗin ay habsi ha jogitagol ɗi lil qatli fi wargol ɗi wali kawli e saabu mako maɓɓe man faja haadihi kombo maƴƴini ndu sondu mbi waladi ha ittinde ɓiɓɓe mayri on ruddu alayha jonnitede wala da ɓiɓɓe mayri on ilayha faade e mayru tawi ko woɓɓe goo sahabaɓe goo jatti sondu ɓikkoye mayru on qala huɓe makeɗo lammara alhammaratu tumande ɓe yiwno sondu wiyetendu hammaratu no gasa ko gamboru ta irum hindu wiira tahumu hindu weela tatolobo hindu ɗaɓɓita afuraka ha cofoye mayru on allati koye cofoye akada sahaba koye sahaba ɓen ƴetti ɗum min ushi ha ka ñakam mayru asarji tataɓunno irahatu ha ko fowtingol mummunte hunkum inda dabi ha ka hirsugol ko no daginanama ka hirsa gertogal damnil nagge ngeloba kono fowtina kum ha kum fawto aw ɓatile a ma wargol ko harana mummunte on no ñalli darade ka nangue fewnira ɗum hirsama ma yiɗa humi ɓoggol ngol teŋini naɗɗini ɗaɓɓinɗini ɗum ɗon fof hana li gawli sallah sallam sabu mako nela inna allah no allah katabal ihsana o farli moƴƴagol ala kulli shay e kala hunde fa ida qataltum son waray kala ko wara toon fasino qatala moƴƴine wargo ngon fa ida dabatum son hirse fasino daba moƴƴine kiisa ɗen wal yurih ahadukum yo goɗɗo e mum fowtin dabi ha taw hirsetekol makko kol ha kol fowto so hirsa wal yuhidda sufratahu yo welnu laɓi makko hirsirki kin haaki wela ƴettugol laɓi ɓettuki kirsinno ɗon letta mummunte on ɗum laɓa ko ɗaɓɓugol laɓi wilki har so waɗi fas laabi ɗiɗi tati tawa danden taji rabi an ma ɓun ɗum adamu ko wasagol ta'adibi ha lettugol mummunte on comme bi ayi naw in e kala noneji min anwa'il adabi e noneji lette ɗin sawa no fata ter kana laatike bi tajwi'i ha ko weelingol kum aw darbi ha ma piigol kum
aw bi tahmiliha ma fawgol ko rondina ko mala turtiku ko kum wawata aw bil muslati biha ma ɗum sikugol kum aw harqiha ma sunnirgol ko bennaari yite ndo fof nelaɗo haɗi wa dalika ɗum li qawli rasul ko sabu mako nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam dakhalat imra'atun sonnajo naati annara yite fi hirratin fi ñaariru habasata handu o jogiti o soki nokku gotum hatta matata handu maayi o accani ndu ñaama fa dakhalat fiha o naati e sabu ndu ɗo ñaariru annara yite fala hiya o wonali at'amataha ñammin ɗondu wa saɗata o yarni ndu ida habasata tumande o jogiti nondu wala tarkata o waccitali ndu awata akkulu ndu ñaama min khashashe ladde immude le kulloy wonkol koye ka hoore leydi o jogitino ko sabu ɗum o gadu marra alayhi salatu wassalam goɗɗine laaɗo feƴƴiri kadi ɓe qariyate namlin saare korndolli ko ɗum woni mawdi namli nokkude ka korndolli woni o gadu huri gatta e nden saare ɗon sunnama fagal nelaɗo maki innahu ko woni o sunnoɗo ɗo ɗi korndolli sumi maayi o bonni innahu ko woni la yanbahi hana an yu'addiba binnari nde lettirta nge yiite illa rabbu nar sowona jon yiite goɗɗo sunnata goɗɗo goɗɗo sunnata goɗɗum goɗɗo sunnata kala ko mari wonki yani ko allahu azza wa jalla jeeyi yiite kanko tun hani lettirde goɗɗo nge yiite hamsan jawabun ibahatu dagagol katilil mu'di wargol noon kulloye lorray koye koye ɗum ɗo ino dagi tamaman warirgol no wariri o min hanoye mum kal kalbil aɓur bare feetundu bariru ñaaɗundu tata ndu taƴilalu ndu ngata yimɓe ɓen waddiɓe e bonoru wal hayyata e boddi wal akrabi e yaare wal faari e ndowru e luku jaddere e segelere e buutori ɗum ɗo fof wargol ɗum ɗo no mari baraji wama ila hada e kala ko wona ɗum ɗo ko tata hino lorri le qawli rasuli sabu mako nelaɗo alayhi assalam hamsu fawasiɗu fasidi hoye jowoy tuɓu talna koye ware fil helli wal haram hay son yii koye ka nder suudu kaaba makka ka nder hurum koye ware alhayyatu mboddi wal ghurabu e colli wiyetegel ghurabu ɗiɗo kadi ko colli wonde ka sara tata ɗi yahay ka berɗe ɗi irta fure ɗi ƴakka mo e wal ghurabal abqaw ko ɗum woni e ngal ɗo collal irta e ngal kaɓuruji wal faratu e dowru wal kalbu e boyru al aɓuru ñaɗundu wal hudayya e ko ɗum woni taƴƴini dey luku jaddere kama hono selliri an ko ƴettani laaɗo kadalika ko woni ɗatol aqrabi wargol yaare nden kadi wala no ha e huɗugol nde saadi tan jeega ɗum ɗum jawasu dagagol wasminnami mandingol nemoraɗi ɗin ko goonga fi adani aka noppi majjiril maslaha fi maslaha yo sendodiri ko min abdoullahi kalami jeeyi kon e ko an jeeyiɗa kon mi sehli ka seke gokkonnima mekke leeɓi ɗin mandine kono noon na waɗugol yiite dey wona ko woɓɓe goo sunnata iri ko waɗi raya sallah sallam nelaɗo allah yii yasimo ru'iya yiyama nelaɗo allah yasimo hiɓe mbadidira biyadi sharifa junngo maɓɓe teddungo ngon tigi tigi ɗa hay nelgol goɗɗo ibla sadaka ngelodi addaɗi zakka ɗin fiyoɗi sendodiri e hedditiɗ ɗin amma gayru ni an amma ko wona nemoraɗ ɗin e waya ɗum al iblu ko ngeloɗ ɗin wal ganama e dammiri albagare neyi ɗin amma ko hina ɗum ɗo min sahi hayawane e mummuteji hedditiɗ ɗin falaji dagota ko wasu mumandingol ɗum le gawli salah sallama wa gadara himara ngom ine laaɗo yi mbabba mawsuman hino mbadina fi waji ka yeeso mabba mi laaɗo makki lana allahu allah huuɗi man wasama hada kala mbadin ɗo mba fi waji ka yeeso mabba saabi an jeewa ɓum ɗum marifatu ko andugol haqqillahi haqqe allah on mbi ada i zakati ha e ittugol zakka ɗiɗo mummunteji si allah okkorima id kanat tumande tawno ida kanat si kañum mummunteji ɗi laati kamimma zakka ko jeeyaɗi ko ittete zakka amma wano newɗo collini ma newɗo jawe ma newɗo gerto ɗum ɗo zakka ala e mum saminan jeetata ɓum ɗum adama tashahuli biha waatagol welsindagol e muɗum an taatillahi fi ɗoftare allah e awillahawi biha ma fijirgol ɗum hilno e fijirgol ɗum ɗon ha welsindo e rewgol allah ɗofto allah an dicri ka jantagol mi li qawli taala ya ayuha alladina amanu la tulikum wata welsindin on wata sakko on amwalukum jawle mon e wala awladukum an dicrillah wali qawli rasuli alayhi salatu wassalam e sabu mako ne laaɗo fil khayli fiiɗi pucci ɓe maki wal khaylu salasatum pucci ko tati li rajulin ajrun ko puccu ngu gorko mari baraji e mum walli rajulin sitrun puccu ngu gorko mari sutura tun e mum kono baraji o ala wala rajulin wisirun e puccu ngu gorko mari dongil bakkatu e mum
fa amma alladhi amma ngum puccu lahu ajrun ngu mari baraji farajulun ko gorko rabataha o huma ngu fi sabilillah fi Allah fa tala tilaha o juutina ɓoggol maggo on fi marjin ka burure aw rawdatin ma ka weendu mba ñaama fama asabat kala ko mba ñaami fi tiliha e nder ɓoggol ko ngu juutinana kon dalika e ɗum fil marji ka nder baape ɗon war rawdati e ka weendu ɗon kana lahu haray ɗum latantoma hasanatin moƴƴireji lahu wonande on wa hiya oɗo lidalika sabu waya ngu puccuɗo lidalika sabu moƴƴugol anniye on arrajulu gorko on ajurun ko baraji o mari wa rajul e gorko rabataha o huma ngu taganniyan ka alɗinorgol manto e fi risugol alɗa na fi Allah fus na fi ko haɓiri jihadi na fi ko ɓantire dina islam walam yansa kono tawale o yejjitali haqqi Allah e haqqi Allah fiiri ɗaabi e dande mabba on imo ittude zakka e mum wala zuhuriha wona e waɗɗagol bagol toujours o yejjitali haqqi Allah on faya mbaɗo la wonanemo siturun mba wonanimo sutura mbaɗo wonanimo faransa e mbaba kono baraji ala kono nafoore no woodi ɓa mbasurraymo wa rajul e gorko rabbata o humaba fakhran ka mantagol wariya an e ka yingo wa nawa an e ka mawningol faya kan e alda ko aldaka de ittugol zakka e mabba faya mbaɗo alayhi e dow makko wisrun ko ɗon ngal bakkatu fa hadihi jumlatu min al adabi ako ɗum ɗo woni global neediji yura'iha al muslim ɗi julɗo on ne'oranta isa al hayawani hella mummunteji ɗin ta'ata lillah fi ɗoftagol Allah na hulugol mummunte on ko fuskum wawanama ka ɗoftagol Allah wa rasul en laaɗo makko wa amalan e ka gollitirgol bima ta'muru bi konko yamiri ɗum shari'atul islam sharia islam on shari'atul rahma sharia yurmende shari'atul khayr sharia moƴƴere al amni huɓitande li kulli makhluqin kala ko taga ko min insanin immorde neɗɗo o hayawani mamum monte tamma bihamdillah faslu sadis kerol jeega ɓonngol ngol soñji en ngol yangi en kono alhamdulillahi ngol timmi ɗo kangol tungol ƴetti darsuji joyi darsu goto kala ko hella 30 minutes kadi e kelke sabu o darsu men jooɓo ɗo oɗo kadi ƴetti 32 minutes e secondaji kadi seeɗa haray yilte kadi rewto ɗum ɗum ɗo musidɓe julɓe ha wawon faamon ɗiɗo darsuji joyi e jangi ga fi comportement ɗi goɗɗo comportota ɓeyko mum e moodi mum haqqeji ko goɗɗo jonnitata nene mum e baaba mum haqqeji ko goɗɗo jonnitata ɓiɗɗo mum haqqeji ko goɗɗo jonnitata musidal mum haqqeji ko goɗɗo jonnitata julɓe hedditiɓɓen haqqeji ko goɗɗo jonnitata kawtal mum haqqeji ko goɗɗo jonnitata keefeero haqqeji ko goɗɗo jonnitata kulle burure mummunteje ne'aɗe e ɗe ne'aka fo en jangi ɗo e o fasilu salis ko ɗum waɗi be o juuta yiltoɗen rewtoɗen ne'itoren ɗi neediji wallahu a'la.